Ako vam se dopadaju sadržaji koje vidite, odvojite trenutak ili dva pa se pretplatite na kanal. Udjelite koji like ili samo komentirajte. Now, just when you thought it was safe to go back in the water, the legend continues. Odmah ću reći da je ovaj film neusporediv sa prvim dijelom i da je od njega mnogo lošiji, no isto tako bolje je od trećeg i četvrtog dijela. Gledajući ga kao nastavak, film funkcionira sasvim solidno. Sigurno spada u onu skupinu nastavaka koji mogu reći da su dobro odradili svoj posao. A ako ga gledamo kao poseban film, ne uspoređujući ga sa Spielbergovim filmom, onda djeluje zaista zadovoljavajuće. Po gledatelja, naravno. Pogledajmo onda dobre i loše stvari u filmu. All I know is a boy is dead and my son and husband is still out there. Get me out! Get me out of the way! Lock down! None of man's fantasies of evil can compare with the reality of Jaws. Kako vidimo, film nema nekih velikih negativnih stvari, jer ako gledamo da je ovo nastavak jednog od najboljih ikad snimljenih filmova, onda treba reći da Švarcovo djelo sasvim pristojno zadovoljava gledatelja. Doduše, doza neoriginalnosti malo kvari cjelokupan dojam, jer imamo osjećaj da smo većinu filma već vidjeli. Ipak bi se usudio reći da je film barem malo zadržao onaj Spielbergovski ugođaj i to se najbolje vidi u prvoj polovici filma. Glumci su solidni, a Roy Scheider ne samo da ponavlja svoju ulogu Martina Brodija, nego sam nosi cijeli film na leđima, što je najveći plus samoga filma. Ralje 2 ima i par jako dobrih scena, kao što je napad na skijašicu po moru, što je dokaz brzine kojom pas pliva, te leš kita ubojice. Koliko god to izgledalo kao kopija one scene leša djevojke, to jest prve žrtve iz prvog dijela, što na neki način jeste, ipak je dobar prikaz koliko je opak sam morski pas. Jer ako može ubiti svog prirodnog neprijatelja od kojeg stalno gubi bitke, to sve govori. Uz sve to morate zamisliti njegovu veličinu da bi to napravio. Druga nesreća sa roniocima, no po meni su ipak najdraže one gdje se vidi peraja morskog psa kako izranja po površini ili kad ista ta peraja kidiša na žrtve. Scenaristički mi se svidjelo to kako unatoč onome što se dogodilo u prvom dijelu, gradonačelnik i ostali moćnici malenog ribarskog gradića ipak daju prednost svojoj gramzivosti pred oprezom. Tako da pouka iz prvog dijela nije naučena. Još je jedna stvar dobro je zamišljena i odrađena, a to je kad Brody postane paranoičan i kad posumnja da se u Amitiju pojavi još jedan morski pas i kad on sve lijepo upozorava da se to provjeri, nitko ga ne sluša, pa čak ni vlastita obitelj. Najbolji prikaz toga je kad počne pucati na plaži po jatu riba misleći da je morski pas. Tehnički aspekti specijalnih efekata nisu najbolji, no mogu proći, jer je bio veliki problem sa ogromnom mehaničkom ribom prikazati što realniju morsku nemanu. I to je, što se tiče te strane, odrađeno na najbolji mogući način. Da spomenemo da onda nije bilo CGI efekata, koji bi to bolje prikazali ili barem ispravili nedostatke i očigledne greške. Jedino u filmu što mi je stvarno zasmetalo jeste kako je Brody ubio morskog psa. Za kraj bih rekao da je ovo ipak jedan od ljepših ljetnih hororaca, tako da ga ipak preporučam za gledanje, jer je ovakva vrst filma odlična za ovo doba ljetnih vrućina. How could there have been only one? Ako vam se dopadaju sadržaji koje vidite, odvojite trenutak ili dva pa se pretplatite na kanal. Udjelite koji like ili samo komentirajte, a primam i prijedloge za buduća videa i top liste.